ku cyumweru ukwezi kwa mbere itariki 18 2026. Uyu ni umunsi wa 18 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Ejo bundi kuwa kabiri kugeza kuwa kane tuzatangira amasengesho yacu arimo no kwiyiriza. Azamara iminsi 3 tuzaba dusenga ngo ibitangaza by'Imana bikoreke mu buzima bwacu. Rero ku cyumweru tuzafata igaburo ryera. Kaze muri ayo masengesho. Isezerano ry'umunsi. Shiramanga, tera intambwe mu kwizera. Haguruka ubikore. Ndi kumwe nawe kandi urabishoboye. Amen. Igitabo cyo kubara ibice 13 ku murongo wa 30. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Amen. Haleluya. Shiramanga, tera intambwe mu kwizera. Haguruka ubikore, urahatsinda. Haguruka ubikore, urabona umugisha wawe. Haguruka ubikore, niwe byagenewe. Haguruka ubikore, abo banzi barahunga. Wewe tera intambwe gusa, Imana yaguhaye kubishobora. Ntutinye ngo ufite indege nke, ntutinye ngo ndibishoboka, ntuvuge ngo biragoye. Oya, biraza gushoboka mu izina rya Yesu. Icyo usabwa gusa ni ukuvuga nka Kalebu ngo tuzamuke nonaha tuhahindure ngo kuko tubasha rwose kuhatsinda. Ufite ubwo bushobozi, urabishoboye kubikora. Mana, ndagushima ko umuhaye za mbaraga zari muri Kalebu, wa mwuka wari muri Kalebu guhaguruka gutsinda, ndetse imbaraga zo gushobora kubikora mu izina ryawe. Amen.